thi nei chung chang har satna om theite video paruk na le atop beratan chuan thil pathum kan ti lang ve thung don ani chung te chu hun bi nei lova thi nei khat thi nei tlem ti te lo tar lang ve thungila apakhat na hun bi nei lova thi nei hun bi nei lova thi nei hi metro razia anti a thi nei in ka reizong ain anglo nuaya atam zong po ain anglo thin thi nei in kara thiput a om thei bok achan om theite leirol lai naw nei zo naw chiat zo le thi huldona te a om du ulong tui pain a om theia chula chor a omin a om thei boka chul le chul kongka a cancer a omin a om du a nat na shik chen khat awangin a om theia chul kongka a natna a omin a om du bok a enkolna chu a chan sang sang awangin adang lam theia mithiam te ron turani a pahnih na thi nei khat oligomenorrhea anti a thi nei khat lutuk ni som thum panga kardan ayareya thi nei thin hi thi nei khat lutuk chu ani a achan om theite leirola le thi huldona a om du thau lutukin a om du a dei nei na sat lutukin a om du bok endocrine na tho diklo prolactin tlem thyroid sang ti awang te in a om du a chibom bok thyroid na tho diklo le tb awang te in a om thei bok a enkolna damdoi sang sang a om theia mithiam te ron tur ani thi nei tlem hypomenorrhea thi nei tlem lutuk le reilo lutuk ni hni aya reilo ani hian hypomenorrhea anti achan om theite chul alo in char awangte chul tb awangte naw pailo na damdoi ei awangte thyroid na tho diklo awangte thi huldon hnai awangte thil ei that lo lutuk awangte in a om thei thi nei chung changa hian har satna sang sang a om du hle a heng har satna kan nei ani chuan mithiam te ron thua hi a him ani heng te hi ka lekha buron te ani a zela health mizo min lo thir sakawangin kan loma health topic dangte marengi.health.com a share tur a om boke kan channel hi min lo subscribe sak ve don nia